ebigombe ebitari na bimwe ba flag bearers babyo kugira ngo behandikise babe nominated kuza kukwatira ebendere ekibine ejo ebendera mu karuru akenkumi 2026 paka 2030 na gumwe zyo nzagambaho no munyishengero wa Nyabushozi kandi ogunwe flag bearer ahawishaza ndiyo rumwe kutugambira aha protecting gains kasorogani ya Rwanda zo kuye kugira kureba n'ibintu ki honorable twakwakira turi aha tayari west sorogani ya Rwanda zane jangu protecting the gains n'ibintu ki ebyo munya Uganda shemiro kumanyangu ekisanja cy'imyaka 5 ku rugabiro na mukaga mpaka 3 na gumwe baba batahire candidate his excellence general Kaguta Museveni wahandi kweri izoba kandi bwanyuma kaza kororo nikiza kumufera. Okay, icyo kubanza nyenda kwakira babona barukoreba tayari west nyenda kukurusya abahagizi ba National Resistance Movement aba NRM abo kweri izoba candidate witu mukundwa his excellence Yoweri Kaguta Museveni otwatori inengwa beno yatuje cyaranka cha personi wekibina cyitu kandi nka presidential candidate okurga hato ku 2031 yahandikwa yatoranwa kandi yahamebwa ngo ayitsimba habwa president wanyuma yo emikono yona iba mushabere n'ibyetengo byona kubijuza hataruho na kimwe kibuzireyo bamutera mu stamp ngo agende obwa hati yashohora umuruboa ari candidate takira aspiring ari candidate nekirizwa kuronda karuru kandi yaza kororo yavugana enkuyanja y'abahagize ba NRM bingi bakuruga umuza district zona utiri munangwa n'abarukuruga Nyabushozi nabo babaromu na Kiruhura yagambaho nabo konka omutwe narengenderwaho ya campaign yitu eje myaka negereta protecting the gains ekyo nekigambo cyo rujungu mbwene shini kimanyisaki ikimanyisa ngo myaka 20 hariho ibintu bihango kandi bikuru ebi government ya Rwanda kozire nko kwiha abantu mboro nko kukora enguto nka mashomero nka marwaro nka obusinje obugwaje n'entunguke byo mu Uganda ebyo ebyekozire ebikozirwe amani amagezi okwehayo obwenge byone bikozire ebyo emyaka 20 hatege emyaka 5 yakorataho nutwenda ngo tubumbatire turinde twateje twerembarembe fumbatize ebyo bikozurwe hatagira uko byasisikara nakati onero muzakora manyo kombeka enju no basa kujombeka konka kandi ujombe cyaha musinge murungi konka wabo tagira inzire ne basa kugira uko yasisikara so hati tutuhireyo ngo ekisanja cha president Yoweri Kaguta Museveni cha NRM emyaka 5 eje kubo kurinda ebyo ebitukozire nutugumiza mu tukore binde birungi konka ebyo nka twanze tubikoreje tubirinde tubibumbatize tubifumbatize tubirindeje turebe ngo hatakagira omubi waragaheru owabishisha aho honorable wano gamba protecting the gains omuntu wa Nyabushozi narusho umuntu ari kuruga nkabuyukwe tube twarije turi kutambara naza kwetegereza ata gains za kubana ureba nkamaroro go mu Uganda agaruhera izoba bamba ha report nka buvumu mu Ireland amarwaro gaciro kubi no hamizota umuganda kugira ngo aha step ejo mutsange cyaza kwije mutakagira mu protecting byakorwa ecyo kubanza kuruga abim kuza nari kotido kuza Kisoro kuruga Arua kuza Busia Uganda inubusinge Uganda no genda nona gumukono umunya Uganda tino rukumukwataho nitwe tuyinombaza go kureto businge narwo akweta stability mu Africa ahiba kuba butabanguka bijana birikanga birikangera icyo ni kimwe kandi kikuru kandi urike ngo icyo mu Uganda ni kisiya abanyarwanda bakabature imitima bagikwitse omungaro hakigera icyatera batekateko kwirukangira heru abamwe bakazarwa heru abamwe bakabaho impungene bamaye kikumanyisa so icyo kubanza no businge na stability icya kabiri no kureba ngo abana bato ababire bafa batakashikize imyaka hate taba tukabinga hwendware zabere zitabana nkaka konko whooping cough nka polio nka wa mutuku nko kubona ebyo byona tukabibinga rero twagaraka twagira ngo abanyayuganda baryeje hati endwara babuko banozo mu irwaro wabo rwire so na president yakigambaho ekikuru cyabyona no kugira ngo abantu bare healthy
rero babona amagara gawe no garinda gataka rwire ozo mu irwaro gaheza kurwara. So president icyo kikuzire kandi na NRM ni kikuru y'amagara y'abantu okushomesa abanya-Uganda. Obu NRM yija 96 ebicweka bice binonga bikano basa kushoma no kuhandika erizoba ebicweka 50 no kwengera higuru nari 9 nabashoma kandi nabahandika icyo kikozwe government ya Rwanda. Obworo Uganda ekaberye ensi yenyoro ekaberye ensi yo kubura omwonyo okubura parafini okubura ebyo kujwara okubura enkito okubura ibura hati twine bishagire ntubikora bishaga tugaraka tubiguza ombotari bwagandi mahanga gatwetorere nangwa nahandi ebyo nibyo bimwe ebindi kwenda nguturinde nagamba hakushoma na enguto eziturukurabamo ezakora nsahiza zitakahikaga hati zikahikaho noruga wahaboda ohika boda urukugenda hakoranse kuruga bwizoba kwikaburengero izoba kurwo bukizi bwa buryo kuzogwa bumusha ebyo nibikuru ebitukozire ebitukwenda ngo bitafa hatagera ecyabitwara tikikumanyisa ngo tutukuza gukora bindi tuzagumiza muntu tukora nutwongera guri yo musinge gutafa bitakasisikara tukaba nkabo bakombekera hamushenyi gamantu tutanduko busi nambwenu amarwaro agatara mu mbaze na president ya Kigamba embaze neza kuzo marwaro abantu baraguze warwara wazo mu irwaro ushanje mu ombazi gukuragurira ushanje mu owo kujanjaba ushanje mu omushaho kandi abe ashomero bushaho za university zukushomeso bushaho zijwire utere mune yambara university utere mune ya KIU Rushenyi ushanje mu ebyoma byo kukebera eshagama ebyoma byo kukebera omutuma obishangemu ogaricyo shangemu imbazi yo kutana Honorable tukujantendere cyaha muheru ebirabiro na mwenda byo kwezoko man rukubanza nibaguza kutandika officially kuzo mu campaigns omnya Uganda expecting eki omezi nkakumwe okukwa kurugabira na mwendo kwa mwendo kuturumu kokuyikumi icyo kubanza nyenda kwanza kusima abo bona bahagize barwanyiseriza abayija omuntu yanja nyingi munonga bakeja kororo kutangira umukundo wa president Yoweri Kaguta Museveni bayoreka muranga bayoreka rukundo bayoreka okwehayo kandi baturana batubuyiha ngo abaye naremu nubabareta bayeretera izoba kurugaruwa kurugakiruhura kurugabushenyu kuzakabare kurugakisoro kurugakasese bayereta baza kororo abo bona hata bagaruka yo batengera kugaruka yo no businge omakagabo structures za NRM twaza kutandika campaign ya NRM no kugira ngo tushobora abantu ebi NRM ekozire tubashobore tuboreke tubatangarize babyetegereze omuto omukuru kwerere parish development model tubagambira mu rukomo abatungere sente za Rwangiseriza ekibazo kozire ekibazo kuzishima izabakazi ezeminyeto ezebimuga ezabagurusi ezabakikuru tubishobore lastly mu campaign zitwaza kutandika harimo ibigombe binje bikabuzire kuba bironda obushagiki inkwatana sana obusinge obuyu government ya Rwangiseriza yaretse obu president Yoweri Kaguta Museveni yaretse no kugira ngo buri umunya Uganda ayino bugabe kuronda umuntu warukwenda nicyo rukurebera neitwe nutubashaba tubeshengereza tubashenda ngo batuterera karuru tukubajemo kunga haro habatakwikizana neitwe abakuhagira ebindi bigombe nabo binorusa kunka nutubashenda tukuza kubatera tukuza kubakanga konkani tubashenda ntuboreke birunge government ya Rwangiseriza kozire ntuboreke bituorekerere gukora ntwenda ngo batuterera kabu eketengo cya NRM eketengo cya president Yoweri Kaguta Museveni no kugira ngo buri umunya Uganda aterere NRM akaru we bari munonga n'abanyabushozi nimbasimu abo kumpereze bendera yanyu kana nyobu nakukuburashye nahambwa naye handikisa ninyenda ngo mumpereze akaru kandi umuhereze nabo bona bakwitse bendera ya NRM abo aranganize nihangariye we bari munonga aho narebo kandi izo bari yanyicyakare ekitongore kibe burunje yongera yo kwandikisa abebembeze ba aspirants bakabire ba candidates abari kwenda kujwekera ebigombe byabo okubitwaro misho kuronda obushaki ubundi bakayibembera ihangeri ku rw'2026 mpaka 2031 ndi job kato kandi aturi mu rugo muri bugorobi katugarire mu studios wa Diana Kwakunda hamwe na Martin Nebi. Thank you. Tu izabugorobi kandi nko kuyagambera tuza kugumizamo Katayari West
gukomezamo kworeka ibikugenda mu meisho aha kitebe cya electoral commission ubu abantu batari bamwe na bamwe barikongera kuhambwa ukayahanira entebe y'obwa president ubwihangire ya Uganda umwaka w'2026 naguma amakuru ago gugatitya amerwe ceka cyo kubanza cya makuru agenshonga tuyikireze tubaze twumze mukake tuyija kutyamuka nagana makuru agutwinire utargaho. Agenshonga aha Tayari West. Now that we are getting older, who is taking the house? And who is taking the car? I'll take the house. I would take the house too. But why? It's still